Mbukela isihlabela phambili kulo lolu daba isakhamuzi sase-Braamfisherville sikhala isakhamuzi sase-Braamfisherville singaboni sisisidonsa kanzima ekhaya elihlaselwe kabi ukuchitheka kwendle. Uhlala nezingane zakhe ezifunda isikole kanti uthi isimo sokungaphephi silimaza impilo yakhe. Lona wesifazane usecela usizo lokuthuthelwa ezindlini eziphephile. Imeko ekhethekileyo kwingxaki yelindle eBraamfisher yileyo kamama uNoxolo Rasi ongaboniyo. Lo wasetyhini imeko yakhe uyidla ibembi kuba le ngxaki yenza imo ibe maxongo kakhulu ngenxa yokuba uxhomekeke kuncedo lwabantwana abafundayo ahlala nabo kunye nelabahlali. Since nafika la kunenkinga la yesuriji edubulayo and le suriji le iseduze kwami isefestileni ekitchen ikuvuleka kwayo kancane noma kunganethi imvula kuqala yona viki neviki right 2 days after 2 days irongo emanzi angena ngaphakathi endlini ama toilet ngikhuluma nje nanga ama toilet abantu bathi ugcola ama toilet ecankondle yami akunabantu bahlala nabantu angibaqashisa abahlali because kunamakaka ndingenyelwa ngamanzi ngapha andiboni uthola ukuthi endlini ngihlelela ngalonke ngihamba emanzini ngilinda abantwana ukuthi babuye esikoleni hlala nezingane ezincane azikhona ndala abantwana ngihlala nabo kumele ndibhekene nesisimo salamanzi imihla namalanga. Umama uNoxolo uthi le meko imenza angcungcutheke emphefumlweni esenza isicelo sokubonelelwa ngendlu ekwimo enhle nekhuselekileyo eza kulungela isimo sakhe. Angisazi ukuthi kumele ngenze njani kade ngikhala yazi lento lena isithunzi sami sidiqilela phansi inkosi yami ngathi ngabona angazi noma ngingasuswa kule ndawo ngiyobeka kwindawo eright because ayingifanelanga le ndawo le ayingifanelanga lutho kunesikhathi ngifuna ubheke eclinic angikhona uphuma endlini ejaltini kugcwele amanzi. Ugovernment ngacela inkosi yami ukuthi ngingaboni ndinje ngihluphekile nginje especially into bana ngisene stress because le ndawo le ngihlala kuyo yindlu yendoda mina ngangibhalisile indlu 2007 kudala bathi ndikuwaiting list why bengangithathi bayongibeka endlini yami engideserve kuyo ke ndihambe ndingabikho kuleni ngoba yinyunyu le angekho abantwana bami bakhula ngiyagula kumanzi nginesiswe engasaze sibhlungu azi noba ayingiyela amasimba ngiloko ngiwahogela. Lo wasetyhini uthi udinga nje okwangoku nokuba luncedo lokufuduselwa kwindawo yethutyana ekhuselekileyo ze emva koko afunyanelwe indlu eyeyakhe. Kwiindaba zeSoweto TV ndinguNomzabalazo Mduka eBraamfisher.